I počelo je 14 dana. Mama. Ludilo. Vidi kako su me opskrbili moji. Med, limun domaći, naranče, jabuke, kruške, čak i jedan mango je tu, ali vidi, vitamina C, a kakva korona, kad ovo vidi, ustraće se u gaće. Ovo je to. Kad padne limunada. Turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Mislim da je ovo 10. ili 11. dan karantene. Dobro mi ide, jedino što mi sunce fali. Ima malo svjetlosti, ali taman ove dvi zgrade zaklone sunce. Popodne možda ima po uru. Malo da dođe ovdje unutra i to mi je to je to. Pijem svoje čajeve, pijem mate. I meditiram, malo vježbam. Dođe onako policija posjetiti da ih mahne sa balkona. Dođu provjeri je li poštujem karantenu. Neki dan krim policija me zvala. Krim. Ko kriminalca me provjeravaju. I u međuvremenu nije bilo slučajno na mom malom otoku Braču. Tako, nakon 3 dana puta iz Brazila do tu, ja sam mislio da nema šanse, ako je to stvarno toliko zarazno, da ja prođem netaknut. I ja bi onda prvi koji bi donio koronu na otok Brač, tako da bi me spalili kao višticu na rivi. Neko drugi je dobija, tako da nažalost uzam je tu čast da ja budem prvi u nečemu. Ali evo, 10. i 11. dan kad sam zatvoren ovdje nemam nikakve simptome, tako da, a stvarno putovao sam 4 aerodroma, 3 leta, najduži let je bio 11 sati, stvarno dug put, svi su kašljali, svega je bilo, tako da ne znam koliko je to stvarno zarazno i jer to stvarno treba biti toliko paranoičan, kao što svi jesmo. Uglavnom, ne pucam po šavovima, zabavno je meni. Ja sam trenirao za ovo cijeli život. I ovako kad sam doma nigdje ne idem vanka, ne izlazim i tako. Piše Letri, ali idem na Freddie Mercury sad. I want to break free.
Zavali smo se s brkovima i sada idemo. Vidite kako je? Ovo su baš cool brkovi. Samo što je Hitler ih je zastra. Uništio je za sve. Ne možeš više imati brkove zato što ti omasi Hitler. Ali Charlie Chaplin ih isto ima. Evo, došla je policija u provjeru. Sklekova odmah iz kreveta za dobro jutro, onda jedna narančada limunada da se korona usere u gaće. Idemo, još 3 dana ima. Evo to je taj trenutak kad sunce uđe u kuću malo, to treba sad iskoristiti. Upeklo je sunce, dan je ko stvoren za plažu. Na plaži se nalaze ljudi što se kupaju, sunčaju, brčkaju i mažu. I čim sam skinuo kapu, presjekao me osmijeh tvoj. Evo opet to doba dana, vani puše, jako je hladno, ali ovaj dio sunca ne propuštam nikad kada sam na plažu duše. Pustim si muziku, puštam. Moga bi ja tražiti da mi produže malo ovu izolaciju. Danas ne puše, pa sam vanka na suncu, u rijetkim trenucima. Ali jedva čekam kad izađem u more. A negdje oko 15 stupnjeva je more sada, ali idem se odmah baciti. Mislim da je ovo zadnji dan karantene. I to je bilo to iz karantene, 14 dana je isteklo i idem kući svojoj. Da kažem zbogom ovome balkonu, ovome srednjemu. Roki. Domaći limun. Kakva korona, pogledaj, vitamina C.
I otvorena je sezona.